ang birthday girl. Human nagsimba. Human na pulog panagkot. Say hi. It's my birthday today. It's my birthday today. Thank you, Lord. Narang birthday girl. Mapay paghuman og simba. Posing sa dagkot siya ni Saint Joseph, ang patron sa katedral. Okay, ang birthday girl, human nagsimba. Human na pulog panagkot. Say hi. It's my birthday today. It's my birthday today. Thank you, Lord. Okay. Okay, naami sa katedral. Mapay paghuman sa misa. Okay, nanagkot na po siya. So, off next. Asa ta sunod? Okay, so naa ko aning flower shop kay matag instant nga bouquet for mother. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At the cemetery to visit her father, Lolo Aurelio, nga nag-birthday pod today. Pareha sa nag-birthday sa iyang papa. Okay. Manang mudagkot siya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, na, i-blow. Blow. Ibutang kay magbong. Fish. Yeah. Okay, yay! Nasa sa simplicity. We're at Tamper. Okay, done. Breakfast at Tamper. Yes, nahuman nami sa Tamper o breakfast. Okay. So we are at Tamper. Okay. Look at me. Nice na kay ang Tamper, no? Ilahang murag unsa ni? Extension sa gawas. Pang dine out outdoors. Ari po Justice Lane. Okay, niamay sa Imperial Dragon Chinese Restaurant for mother's birthday lunch. Anak ka sa Dragon. Na. Ano ba? Okay. Nangaway. Smile ma, smile. So, nami sa Imperial Dragon.
Okay. Restaurant for mother's birthday lunch. Okay. Gigutom na. I like their place. Pasensya na mo kay ignorante ko kay karon pa ko kasulod aning Imperial Imperial Dragon, Chinese restaurant dire sa Anto Street Mall. Mo ni siya. Sabi ko unsa taasa kay because naa sila spoon and fork. Okay. First entry, corn soup. Lame. Murag sweet corn. Sweet corn. So, atong tilawan ilang. Okay. Mangaon. Manginom tag sabaw. Sweet corn jud. Kaya sweet siya. Corn soup nga using sweet corn. Lami. Init. Katiyan manggunit. Sweet and sour pork. Okay. Thank you. Shamay. Murag pork na. Pwede siya na. Tagay po siya atong murag tangkong. Tangkong kanang petsay. Nara birthday noodles. Happy birthday. Mo din ay birthday noodles. Birthday noodles. Kana. Marag pansit ba? Lain ra gud pud ngan. Di na gud pud pansit. Birthday noodles. Tagay siya. Nandiyo na. Happy birthday! Nanay birthday noodles. Kaya kay mga ignorante kay karon pa mi nakakita aning Fukien. Murag volcano. Murag kanang Taal volcano. Okay. So, murag guni fried rice nga naay kanang kuan. Kanang gisado nga utan with shrimp. Pwede ka ako na lang ng shrimp. Tunay fried rice at to. Buwan sa tayo seafood. Hindi kang panata fried rice. Okay. Mo din ni siya Fukien. Seafood. Seafood. Seafood rice. Okay. Fish came out. Medium prawn. Spicy. Yeah. Okay. So please pass the pitchay. Unsa to nga aning pagkahimuan ni? Ganahan ko sa ilahang petchay. Ganahan ko po ng ilahang mga sudlanan, nindot. Ganahan tagkaon. Maskin kuan dili siya meat, pero mas more ganahan ko tani. Okay, fresh na fresh tingkad kay color sa petchay. Dindugan jud. Mao din ay grouper. Lapu-lapu. Dako amay kayo. Nindot kayo. Iced tea bitaw kay. First time ko kakita og iced tea nga orange. Usually ang iced tea kay dark. Taga si mama. Anang kuan grouper. Ang tilawan nilang petchay. Healthy.
So, manamig lunch dito sa Imperial Dragon. Pauli nami. Okay. Nami diri sa Moad to Strip. Look, oh. Ingilahang kuan. Oh. Nature na nature kay gipangitaan jud paagi nga dili maputol ning lubi. Okay. Panglao is known for lubi. Okay, so muna siya ang mga onta restaurant pero dito mi sa Imperial Dragon. The Holy Spirit. Amen. It's my birthday today. Thank you, Lord. Make me happy with my children, grandchildren, with my brothers and sisters, all of them all around. Meron na ang dagdag. With John here, Kalongkong there. Amazing here. Oh, Josie hiding. Thank you very much. Lord, bless us all. And this thy gifts, which we are about to receive from your bounty through Christ our Lord. In Amen. the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Na ay manok. Happy birthday, happy birthday. Na ay hinalang. Day to you. May God bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. How old are you? Never mind. No. Oh, blow. Make a wish. It does not matter. I wish that everyone to be happy, joyful, successful. All our ventures, Lord, with your blessings. I am so happy with Happy magudan siya. Thank you, Lord. Amen. Oh, yes. Lord, our Lord. Amen. Thrilling po. Dali na kuya. Dali mo man. Tigab. Yan, nangingi pa si ate. Serve yourselves. Nice special si ng Carmen kay ang ipon. Lugaw og inunon. Gabaon jud kag inunon. Hinda gabaon taon siya. Pila man kang ipon imong gibot. Tulo? Gidungan? Uy. Isuga oy. Ha? No, mura man jud di na ako kaya kun dunganon ako oy. Kinsay nagibot nimo? Ah. Pahurot na gildi na. Hangka dyan Ewa, Marpilon. Oh, very good. Ah, Thank you ni Malo. Special thank you. Sa timsa kay lami ni sige namos. Oh? Kani lami ni sige namos. Oh, pagbut ko galing mo sa to. Di dyan ipakita ang piloka. Special thanks to Ate Malu. No, kay mo'y nanakop, mo'y nag-ihaw. Mo pa dyan nagluto sa hinalang fresh chicken. Okay, lamig kayo, hinalang. Salamat lo. Magtarong sa kinabuhi sa buhi pa. Kaya pag abot ito si langit may mga adap ito ay dagan mga hatot. Mukhaon kag cake. Kaon ayo. Mm. Wanang sarata magkaog cake man. Kaya kayo. Telling the truth. Hindi naman nakitang isang hatuan. Dili lagi ka diabetic. Wala na nagpa-check. Jabite. Mag-check namin itong pagkuhan sa sinya ba? Sugar. Di man na sila diabetic, hubakon lang. Ubak ko lang go. Gamay rin ko.
Muno. O sige na, pagkuhan. Thank you, Grandma, for the novelino. Sige na, kay. Cheers for life. Sige na. Ayaw nga po din. O tagay, ang celebrant. Oh, may baso. Manday, may baso. Kaya kung gamay ko dali. Kanina? Deke, cheers. Bay, kuya, kuya, si mama ako kay. Tuba pa niya. Uy, ikaw pa lang, binuwaan ka pa lang. Ikaw lang, sige na. Mukha na ko na mamang. Oh, gamay. Gwapo mo, good night. Uy, tapisa, uy! Tapisa! Tusa! Mama! Cheers! Then drink. Oo. Agnipo ni Mama. Gamay mo lang.